cal jechisiise. Dura nama ofii fuundura godheeti. Shimallis Abdiisaa ilma Ginciiti. Dammallaash amma dura gaafiin kiyya Dammallaash itti gaafatamaa dameetikaa kan ture federaala Dammallaash. Basaastota Amboo keessa kan kaa'e anamma maqaa isaanii yaamu kana Dammallaash yoo ta'e kan achi kaa'e. Obbo Dammallaash yeroo ammaa kana humna qabee jedhee fi muti ummata akka galuuf malee. Ummata akka galuuf malee. Dammallaash nama onnee qabuu ture. Gaafa bakka sanii kaasu akka hin taane godheeti. Ummata duratti akka qoramu ifaa ifatti galma keessatti Taakkala Umaatii fi inni akka qorataman. Taakkala Umaa waraqaa argate amma namicha Dabuubii achi taa'e kana akka ofiifsu jechuudha. Warri kuni Taakkala Umaa dhiira namaati. Hambarates. Dammallaash Oromummaa isaatii quuqama jabaa qaba. Akka hin taane godheet garuu akka hin taane godhee mimicciiree achirraa kaase. So amma Dammallaash kanan himu. Dammallaash kanan himu. Ergaa tana Dammallaash biraan ga'a. Saroota Amboo keessatti gallakkifte tana bara kee hoo ta'e kan si hoo ta'e kan achi keesse ummata keenyarraa yaami akka dhabaman godhe. Ammallee humna qabduun jechuu. Hoo amma abbaa qabeenyaa taatee akkuma gandaa garaa dhafan bula jette malee situ achi kaa'e. Saroota amma ummata keenya fixaa jirtu Amboo keessatti ficcisiisaa jirtu rukuchiisaa jirtu. Amma Finfinnee ga'utti ol deemtee ummata Amboo kan fixaa jirtu saroota tana saree maraatte. Hidhi kaasi rukuchiise. Tokkoffaa Haayiluu gurbattii jedhamtu tana. Haayiluu Dalaasaa ummata Amboo dhagaye. Hamma du'aatitti reeffa keenya irratti malee bijilbiifachuu hin danda'an. Tun immoo kan dhumaati ammallee hin falman. Ummata Amboo dhagaye akkuma dursanitti qabsoon amma haala kanaan deebite saroota tan. Haayiluu Dalasaa, Baayyisaa Useen. Amma Amboo keessatti ficcisiisaa kan jiran. Jarri lamaan kun keessumaahu. Gindabaratii fi Amboo Gindabaratii irraa fudheeta Amboo keessatti ganda ijaarsisee akkuma jiruun ummata Amboo kan fixaa jiran. Kan qabaa jiran. Ijoollee Amboo kan manaa gadi guuranii kan wayyoo qabdu kan ajjeesaa jiran. Jara lamaan kana. Keessumaahu jara lamaan kana. Dammallaash Tamasgeen Xurunaatitti jarattii tan achi kaa'e moo situ achi kaa'e. I am sure bara ati achi jirtu assaayin goote. Assaayinii godhu odoon ta'in immoo ajajaan. Namitti kifilii torbarraa Abiyoot Kaasayee tanatu ummata sanittiin caccabsuudha jechuudha. Amboo keessatti mana bunaa sa'aatii maal Niiyorkiin godheedhee tultullaa gaafa san jechuudha. Amboo dhaqee namittiin tun jara kana. Sadaffaa Urgeessaa Daammanaa Gurbattii jedhamtu kana. Warra Finfinnee dhufte. Ijoollee Amboo kan Finfinneetti galtellee Finfinnee keessaa gadi buuftee kan ajjeesisaa jirtu isa. Shimallis Abdiisaa boru ka'uuf deema. Iftaan ka'uuf deema. Har'a hoo ribdhee ummata Oromootitti ummata ganda Amboo ganda akkatti falmattu san odoo argitanuu jechuudha. Jarattii tana bakka jirtutti, bakka teessutti, bakka ejjechutti ilmaan nadheenii tana. Ilmaan gantuu engadda horiin qabeenya achitti ummatuma keenya irraa guurame qabsoodhaan ittiin cabsuudhaaf akkuma jirutti jarattii tana sadeen harka jira amma Tamasgeen Xurunaa hangoo kanaan Finfinneedha amma ummanni sun akka hin kaane kan rukutaa jirtu kan rukuchiisaa jirtu isa jara keenya jarattii tana namni hin beekne hin jiru Amboo keessa. Hojjettuu gantuu dhiiga ilmaan Oromoo amma kaleessas by the way kaleessas gurbattiin tun kaleessas witnessii turte
ummata Oromoo irratti bara wayyaanee sanis woonu wayyaanee lollu la gantuuni fi dadhabduuni fi gadheeni homaa bara kamuu sanuu gurbattiin tuni ragaa bahaa turte ummata keenya irratti. I don't know kanan shakke kanatu amma na shakkisiise. Is that really dammallaashin beekaa jartii tan hojjika moodheen gadda amma humna kanaan of course eega isa irraa ari'ee booda. Is that really with the best of your knowledge jara kana hojjikeessu ookin tamasgeen xurunaatiitu moo achi kaa'e ummanni Oromoo kaleessa warra bara wayyaanee ragaa gootota teenya ilmaan Amboot irratti kam ragaa bahaa turan akkamitti har'a warra qabeenyati in kennaaf namicha akka fixan ummata Oromoo New York dhiisati wan nyaata min jiru Amboo keessam kan dur caala namni sosso hin jiru garattiin tuni definitely dua Haacaaluu keessees qoba qabdi dhiigni Haacaaluu akkaataa itti qindaa'e akkaataa itti qophaa'e don't worry eega ajjeesee booda aduu siifan gabbuusaa dachiinis tanteeti dildila siifan kennaa paarkiin kan keeti har'a maqaa Haacaaluu dha'uun warra ummata ajjeesaa birbeecha yakkina maqaan Haacaaluu warra maqaa shaniitiin akka caalaa sodaatan hammas akka namni maqaan Haacaaluu akkan kaa because ummanni itti dammaqe ajjeechan tuni akka gaaritti itti qophaa'anii jechuudha boo'icha sobaa boonsi jeesanii kun immoo dur warra jiru irraa dhaalte namittiin Abiyoot Kaasaa jedhan kun no gaashe doctor wanni sun hafe namittii jennaan gantuu gadhee nu keechatti dhalattee maqaa keenyan har'a ummata gandaatis ummata keenyas miidhaa jiru namittii sin jenna because ilma nadheeniiti ati haadha himatte malee abbaa hin himanne ilmi nadheenitiin kanaan yaam ani Amboon ulfinaa fi kabaja siin qabu because ilma nadheeniiti እናቴ በሰባት ዓመቱ ትነክሳለች እናቴ አከናናጨት እናቴ ilma dhiiraa odoo taate abbaa qayyaamame kaasaa isaatoo lammii Eertiraatillee kaasaa yoo ta'e ittiin boonteta abbaa qayyaamamte malee akka ilma nadheenii haadha qofa himattu akkaataa immoo abbaa keenya ittiin ajjeefte hansi guddise Ahmed Ali akkaataa inni itti du'es qorachamuu qaba ilma abbaa gumaa ofirraa qaba namichi kun abbaarraa ka'ee gumaa baay'inaan qaba dhiiga Oromoo tarkaa qaba Abiyoot Kaasaa Abiyyi Kaasaa namtiin jedhamtuun tun jechuudha doesn't matter warri waa argachuudhaaf afaan bantan isinii haa taatu obsa kan keessani fudhachuun keessan abbaa qabeenyaa ta'uu keessan maal ta'uun keessan sanii namni isinitti naaf hin jiru warri propaganda hojjetan jechuudha taayirraa ka'ee warri gajjirtu kun jechuudha warri afaan bantan kun jechuudha warri har'a gurshaa waa'ee argannaan akkuma ilmaan nadheenii waatottu hojjechuu jettan kun waan kan jirtu kana hin falmanna akka Oromootitti moonne eenyummaa keenya ejjennee hiyyeecha ta'uu nu wayye garaa dhiibanii deemurra araan kanaaf namitti jedhaan ilma nadheenii waan ta'eef sanyiin qabu abbaallee ni manne nugusa ta'uu kan barbaade ummanni gajje'ee Haile Sillaaseen beektaniiti bara Haile Sillaasee ummanni gajje'ee deemu Haile Sillaaseen dhufees sagade ideoloojii nugusaati eenyummaa isaa dhoksatee gaafa badhaasa fudhatu san Norooyitti haati tiyya Amaaraa kan jedhe beeka it was recorded amma dhufaa jira ba'aa jira haati tiyya Amaaree Inni wallo ummanni takkaan jala deeme jechuudha abbaan isaa makiinaa oofaa akkasii tiraaka oofaa akkasii gaaza gurgura bashaashaa keessatti we are not responsible for anything he is not belong to Oromo he is not from Oromo son he is Eritreans in the Amara mother Abiy Ahmed kana beeka sanu kanaaf of oksuudhaaf gowwaa kifilii torba education isaatis Oromo kana qalbeeffadhuutii ka'e so jarattii sadeentan ilmaan Oromoo achi keessa jirtan kan Oromoo quuqamtan jarattii sadeentan
urgeessaa daamminaan an Finfinnee hedduu fi ummata keenya qabsiisaa jiru tan bakka diina keenyaa geessaa hamma argattanitti jechuudha. Hamma argattanitti. Kanaaf immoo Dammallaash gadi bahee akka hin taane hin godhin you are responsible. Situ achi kaayee jechuudha. Gadi baatee dubbachuu hoo dadhabdanis. By the way, namuu bira hin jiru dhugaan jirtu kana irra laal namuu bira hin jiru. Second lady yoon ta'in second lady Adaanach Abeebee niitattii tanaa gadi namuu bira hin jiru Oromoo. She is second lady. She is serving in everything. Engadda wayyaanani seentee first lady nakkuma utaalten ijoollee fudhattee eessatti buute. Biyyaara waan beektanii tire real estate immoo achi keessatti calqabaa jirti. Because it is like investment. Dubai akkuma bakkuma kaleessaa jechuudha. Haay takka turraan immoo xinnoo Gondar keessa hin turanii dhageenyan immoo kaattee deebite. Second lady akka sireellee jalaa fudhan. Sinifan galawnan jiru. Walin dhiifnu takka akkana sinin jedhamoon akkana sinin jedha. Daninatti biyya sanii san basaastuu biyya sanii san I swear takka nan gadi fida gaafa evidence moti hunda caala bara Dammallaash moti. Of course Dammallaash he know you know me. You know me how many things I provide you. Waa meeqan akka Dammallaash halkanii guyyaa irratti hojjetee garuummoo dhiibbaasaa malee Itoophiyaa industry wanna jedhan akkatti wanta takka keessaa re'an bittaa fi gurgurtaa export fi import san keessatti keessumaa'u akka yaadadhutti Alamaayyoo Katamaati dura tan Dammallaash akka morma gadi qabatu godhe. Alamaayyoo Katamaa jechuun miliyoona meeqa baankii fudhatee dide akkuma kun namitti kifilii 70 jechuudha. Akkuma namitti kifilii 70 biliyoona meeqa liqaa malee fudhatee jechuudha. Jaartii Alamaayyoo Katamaati ጸሎት የምታደርሰው በቤተ ጣዖት ውስጥ ጉርበቲ ተከቀበ ጉርበቲ ቶኮ Alamaayyoo ቶኪ Alamaayyoo ጉርባሞቲ ኦልሞስት እንስ ነሚቾለ ዱራ ዳለ ዲቃለራ ዳለ ሸርሙጣራ ዳለ ጉዲሲ ጉርበቲ ታክሲን Finfinnee keessa jiru kan ummanni Amaaraa kana taaksiyaan jedhan kan isatu importi godhe box dhaan odoodhaa dhuftanii taaksii sun asii dhuftee achi uramti ummata irraa kassaamaa jiru jechuudha. They took in billions. So warra angoorra jiru kana miliyoona 10 miliyoona 20 akkaawunti galchaaf gaafsan amma ofirraa ari'e 8.2 billion first contractor karaan hojjetamin Finfinnee keessa kan kenname first karaa Oromiyaa keessa akka karaa hojjetu tokkollee hojjetamu in billions kana kan godhuufi gaafa san jechuudha ka akka kadhatuuf Abiy warri Alamaayyoo Katamaa akkaawuntii isaanii keessa horii hin darbinii fi corrupting godhin Oromiyaa keessa hin jiru. Everything eenyu warri baankii keessa hojjetan haqa hin beekan. Mee kanaafan jedhama ilaa takka Oromoo teenya. You know what? Australia transfer kanan godhe doolaaraan kan jiru malee gandattii tana akkaawuntii amboo keessa dubbulloota seentee evidensiidhaan warri baankii keessa hojjetan na saaxila. Ummata kiyya biratti na saaxila. Mootummaa kan ni hogan horii naa kennite. Garuu akkuma jirtu sana an akka Saaliyaa Saaminetti fakkaata engadda online irratti kana argee akkaawuntii isaanii keessatti kan darbaniif irran deebi'a. Hinaaffaamuti kan keessanii fudhadhaa san caaladhaa miliyoona argachuu qabdu. Isin Oromoo biyyi tan teenya jarri kun multi biliyoonar. Garuu akka Oromootitti mo'achuu qabnaadhati. Oromoon biliyoonar ta'uudhaaf handaratti irraan qabu. Jarri kun garuu diqaaladha. Alamaayyoo Katamaa Amaaraati. Addisuu Araggaa gandattii diqaalaa Amaaraati. Amma caatii Harar dhaabaa dabaleetii fi dhaabaa dabalee amma ummanni Harar beela keessa jira. Inni takka nama horii biliyoonar kan hojjetuuf warra korraaptii ta'e Oromiyaa keessa.
maqaashi mallis abdiisaati sodongay Atlantatti amma engadda hoteela kan bitame kana addaan baafachaa jira $10 million kan bitaa jiran mucaa tokkotti sababa godhanii addaan baafan haqa dubbisaatan jira abbaa qabeenya ittiin bitesan haasaatan jira maqaa namaa tuqunfee odoo haqan argatiin cubbuudhaan hin deemne haqa himne malee agartanii akkaataa deemaa jiru akkaataa saamamu so Alamaayyoo Katamaa kaleessa eegan dinquu dayyaasatitti bu'e Alamaayyoo Katamaa bakka dinquu caalaa dinquu namaan tuqu in billions hankennaniif in billions ilmaa fi abbaadha niitidha soddaadha gaafa biyya jiru san namittiin tun akkana godhaa jirti dheetan footoodhaa qaba isinifan takka Shimallis Abdiisaatti oduu nafinanii aksesa qabuun gaafsan namittiin tun akkana godhaa jirti akkamiinna footoo wajjin ka'e Baalee keessa Oromiyaa keessa piroojeektii karaan hojjedhee horiin fudhatee misin takkan hojjete baankii keessa gaafa ummanni bilisa taa'e rikoordiin baankii sanii hoo jiraate zayita qofaa fi moti warra kana akkuma jiru ummata keenya kan hiyyummaatti garagalche bizinesan keessan jiraafan saniin hojjechuuf eefan beeka takkaan I know all the challenge bittaa gurgurtaa doolarra bakka jiru Ahmad Shidee የራሱ የግል ጠንቋይ አለ እዮብ ወነን ሲንጀ ሰንኬሽን ሴኖም አንቦተን ገዴቢ ኦንቴፊ ወሊፍ ቴኝ ተከተካን I'm not stupid ጋፋን ሲምፕረዴ ሂልተን ጋፋን ጅራዱ አከነን ጎዴላ ጢኖ ሲኒሂም ጋፋን ሂልተን ጅራዱ ሰን ነንታ ኤት ተበዳም ወዲኒ ነው አከን ማን ተተበ ደመላሽ በከሰን ጅራ ይቹ ደመላሽ ትጅራ so ደመላሽ አና ኦቦሌሰኪያ I have no issue ወራ አላዱፉ አዲ ከነቱ ዶላራን ከፈለኒት ገንዲ አቺ ጅሩሱን ሞ ሆሪ ሳኒ ብሪ እንከፈለ ብሪ እንከነሙቱ ማለ አከ ቶርበን ተካ ጀረቲነን ዱብሳ አቲማሊን ከፈልቴ ከስማኒ ነው when you got bored ወን ጉዳፊ ሞቲ ሲሪፈኒ ነው ጀናን ጀለቲ ሰንሳት ላይ እቲ ደበርሴናን ጀረቲ ሰን ቶርበን ተካ ከቻፉራኒ ጋጋ ጎዳኒ ነምቺ ከነፍሱን አቄት ማል ጀረቲና ከነሸክኒ ፈም because አቸንታ ኛኒ አቺ ወንንጂ ገንደ ቆበቶታ ተኩመ ጅራንቲ ጋፍሰኒ ደጉ አንዳርጋቸው ነምቲያማ አፋን በዱተን ፎረን ሚኒስተር ኬሳ የተ ጀረከነታ ጅራ ከደንጀ ዱፌው ጋፈ ጌታቸው አሰፋሰኑ አመ ይረን ዴቢያ ደህንነቲ ቢየቲ ሰኒ አከጋሪ ተንቆበቃ ማን ከይተ ጆቶቹ ነምሊሱ እንጀባቱ is very serious ሰኒ አስሙ ሀረጠምና no ጌሎስ ilman sare ambo keessa deemtanii nama keenya ajjeeftan kamo guyyaa isin maal gootanii fi horii ki isinii kaffalamu fi qunnamtiin keenya keecha eenyu wajjin akka ta'e takkaan isinii himuta taak kana beeka hallammata waa'ee Haayiluu Gonfaa gantuu fi dadhabduu Haayiluu Gonfaa Haayiluu kannaan jedhaniif Minilik odoo jiraachuu baate argaalaa saree waa takka gaafa afaan godhatte achumaan sarummaa sii kasisan garin dhiiftu onneen qabdoof keessa gaafa Haayiluu Gonfaatii fi Kamaal Galchuu Eertiraatti galanii waan nyaatan dhabani waan dhugnu dhaban jedhanii boonii boochisan san amboon akkatto jedheetan ergaa ture warri malbarni jirtan hin beektan hundi keessanu achumaa wallolan Kamaal fi Haayiluu addaan bahan ko'aatti dubbise akkanumaa waakkata akka kuno arraagecha gurraacha he's not even make any sense gaafsanis addaan ba'uu isaaniiti ajaa'iba natti ta'a mishina takkoon qabaatin namittiin sun immoo kan beekuu qabdan Jawaara isa caalaa kan jibbun jiru warri isaa wajjin dhiyaatan warri gaafsani giyoon keessa jiraatan namitti waa'ee Jawaarotti kaate miila dhukkuba mataa muti mataa bira dabre mataan immaa hin baqa miila dhukkuba maal akka ta'eef hin beeku gowwaa dadhabdu
namummaadhaan qabdu. Amma biyya keessatti deebitee ilma kaasaa jala siqxee kan nama keenya ajjeesaa jirtu tokko isa. Bakka lolaa odoo nafin Nairobi baay'isa way warri Sweden jirtan. Sweden warri Sweden jirtan. Eertiraadhaan namittiin tun Swedenitti baqatte. Sweden amma gootti waraqataan argan. Waraqata waan hin argannee fi direct Ethiopia flight amma gootti I will work on it. So oichatti buuti. Keeniyaatti buuti, Ugaandatti buuti, achiin gara Keeniyaa kan Ethiopia passport Ethiopiaatiin deemti. Because application wan qabdu Sweden keessa. Warri Sweden jirtan criminally amma sanyii namaa balleessuu keessatti nama fixuu keessatti akka qooda fudhachaa jiru. Ijoolleen dhugaadhaan Sweden jirtan kan Oromoo taatan warri even warri Tigraay illee ijoollee Tigraay illee kan immigration Sudan warra saniitti akka himan maaliif horii gaafa argattee jechuudha. Ilmi kaasaa horii kenninaaniif ajjeechaa uummata keenya irratti deebi'ee argaa. You see what takka be gaafa sanuu wayitu jira bara. Nuyi shanee jenna malee akkaataa shanee irraa foqqotanu gaafi dhabaruun laalaa xinnoo waan tokko xinnoo qusadhaa. Waan tokko qusachuun gaarii. Situ balleessa jennee dhibbatti balleessan yakkinni kun kana mashaneeti. Warruma daawwee dhibsaatitu balleessa jenneet itti murteessine gaafsan xinnoo garuu qabachuun nurra jiru. Why not 5%? 95% ganda santu balleechi gaafa asmaraa san hoo jenne 5% qusachuun nurra ture. Namitti kanaatan ala advantage jechuudha. Warri ajjechaadhaaf gadiyaatan abiyoo jalatti hirmaattanii takka maqaa keessan. No najjeeftan fixxan. Dammaqaa argaa. Hundi keenya Oromoo moota jenneetti harka oofnee gal including Juwaar hundu dogongorre namichiin gantuudhaan nu gante isinitti himaa jirra. Miidiyaan keenya cufame, gootonni keenya hidhaman, ummanni keenya dhumaa jira, qabeenyi keenya saamamaa jira. Okay, where is bilisummaa? Hin jiruuti. Dammaqi. Hookin sii taateef si multi-millionaire si godhee fi xambaanee moti. Zoosuu ara akka aikaniititti kan laalamtan kun. Afaan qabadhaa. Don't say anything. Falmachuu baatte horii keetiif. Save yourself. Save your money. But share up. Ta'uu baannan isinitti gaddeebi'uuf deemne. Eenyuyyuu taanan Shimallis kaleessa warri abbaa horii sin godhe. Share up. Share up. Horii keessan bakka hojjedhadhaa. Artistii haa taatu, aktivistii haa taatu, eenyu haa ta'u, horii keechan dalagadhaa. Fine. In jedhina. Isinii akka bilisaatitti of laalteef, nyaatteef, quufteef, yookiin akka malee boqoqteef ummanni Oromoo bilisa ta'ee muti. Rakkina jirtu argaa waaqaa gaditti jechuudha. Haqa. Ummanni keenya har'a bilisa keessa jira. Isin gaafanna bara. Na yakki personally. That is fine. Natti bu'i personally ani nama tokko akka ummataatitti waaqaa gaditti amantii qabdaa. Amantiin kee Islaamaa. Ummanni keenya kan Islaamaa dimtsa achineessama. Ummata kee argi. Propagandaa kaadirootaatti dhiisati. Have a look. Namni tokko bilisa. Waaqni bilisa godhe. Kaan musliima taatee, kiristaana taatee, protestaanta taatee maal? Garuu rakkina keessa jirra. Rakkina kana jalaa bahuu qabna. Biyyattiin caccabaa jirti. Ummanni keenya beelaa jira. Umne rakkina hamaa keessa jira. Mufaatuun nama tokkotti mufattanii fi rakkinni nama tokko anuma nama tokkooti. Namittiin teenyaa mudha isinii himne. Opshina biraa hoo dhabdan. Pressure hamaanillee hoo sinirra ga'e hamma ta'etti afaan cubbuutiin haasa'utti dhiisa. Warri opshina qabdan immoo choose another alternative. Malee accounts ummanni keenya maaliin argachuu caalaa kan na gammachiisu. Kan so hayluu dhaqee Kaminilik Brigade gaa wallo dhaqeet lola qoodarraa fudhatee gaddeeme. Keeniyaa dhaqeet ummata keenya. Shaneen bakka lamatti addaan baay'inaa addaan babaasuuf utaalee Nairobi dhaqee no hin ta'u. Ilaa tokko didee walga'ii jara kanaaf kana araara loltoonni
marroon uumishan fasaleessuudhaaf akka saree achiifas kan kaate tokko isa. No. Akkuma dheengaddaa san dogongora biraatillee asiin wal tokko jechuu fe'e. Keechumaahuu marroodha. Amma laa qalbiin teenyas wanumti hundaa marroorra jirti. Marroon kan godhuu qabu goonni hin turu. Goonni hin du'a. Goonni bakkee lolaa jiru takkaa hin du'a. Takkaa immoo bara lolaati. Namni akkuma jiruun amma marroo jechaa jira Oromiyaanii odoo akka tasaa Rabbi immoo si haa eegu. Ayyaan Oromoon Waaqayyo Oromoon gurraachi Islaama taatanii Kiristaana taatanii waan Waaqa gurraachi Rabbi isaa eegu. Garuu immoo gaafa rakkinni tokko dhalate bakka bu'aan kee eenyu akka ta'e assaa hin godhuu qabu. Marroorra dhaga'uu qabna. Akkuma dheengadda isiniin jedhe san is very good. Spokespersonii namni dubbatuuf Najaat mucayyoo jabduu argatanii irraa hubanne san. Amma immoo laa kophaasaat maleedhaa seennan eenyu akka bakka Johaar bu'uu dhabne. Amma immoo namni kun falmataa jira nama amma inni jala deemu kan boru ana jedhee akka diina harkan buune itti aanan kiyya kana jedhee annaawunsii godhuu qaba. We don't care. Warri marroo jala jiru marroo kun naa ajjeesu diinni ilma dharaa jala jiru takka ajjeesu. Kanaaf kana marroo irraa barbaannam itti aanan kiyya kan if anything is happen this is it. Willingness hin bedurraa dhufte abbaa duulaatii mooteeti. Abbaa akka abbaa duulaa jiraachuuf hin deemtu. Gootonni duuti beekti hin dhabamti. Hookin ikkoo akka diimaa nagoo jiraachuuf hin deemtu. Agartanii warra gagganaa jiraatu kana warra nyaataaf jiraatu kana akkasii moti marroon hin hidhamaa hin du'a. Kana be'anaa moti kan jedhe ifin Johaar illee kana waa'ee kana haasa'ee ture. Isiniifan ijaaree odoo Johaar nama itti aanu eenyu akka ta'e gaafsan qeerroo keessaa assaa hin godhee har'a akkuma irra deebi'e santu garaa na gubatu baay'ee kanan aaru jechuudha. Kanan itti aaru Johaaritti kanan itti aaru oduu nama tokko kan odoo jedhee har'a akkuma isaa kan kompiitara isaa san fuudhetti akkasumatti keecha seenee jechuudha. Doesn't matter inni mana hidhaa jira access hin qabu yaada keessan yookiin amma na hiiktanitti humna hin qabu jedhaan namni akkas godhuu qaba. Marroon rees kan eege maaliif Haayiluu Gonfaatii fi sareewwan tuni ammas kuni gara Tuulamaatii kuni warra shaneetii kuni maalidhaa ittee addaan babaasuu feeti adda bilisummaa Oromoo keessa seente. No bakka tokko nama tokko ajajaan adda bilisummaa Oromoo har'a ganda kamuufuu afaan banuu hin dandeessu. Marroodhaa isa jala deemte dhumte. Uma this is not waa siyaasati moti amma kuni lola hoota immoo yunu isaan deemu warri afaan qabatanii ta'an I respect. Hankaleechi carraan anamma akka jeneraal Kamaal Galchuu taa'eeti afaan qabatee ta'a. That is good. Sit. Ta gaafa waa argitan dhiiga dhaabna akkana goona gaafa Johaar argitanii bira teessanii guyyaa tokkoon ibidda itti qabsiifna maal sun hunduu lafa seente amma. Taayee danda'a hamma Fiqaaduu Tasammaatitti dabarsiisee uloo aballi isaanii minaamin assaayin godhutti ta'aniitu eeggatanii tanuma qabsoon achi jechuudha. This is haqa bar. Dhugaa dabar. Haqaa motii kun. Oromoo kana beekuun kana galuufii qaba. Karaarra deemnee akkanuma hawwacaan oolu. Ijoo oofneti kan du'een du'a kan dabartee faa dabartu. Wanni jiru kan hin jiran namu angoon qabu. Amma Shimallis naannoo Oromiyaatirraa hin kaasan yeroo gabaabaa keessatti. Alamaayi amma eenyu maqaan isaa Alamuu Simee didaa jira. Baay'ee Alamuu Simee didaa jira. Namichi kan barbaadu Alamuu Simee achi kaa'u. Kan biraa tokko immoo dhufaa jira waliif himuu hin ta'in. Shimallis gruupii Shimallis jiru wajjin akkuma jirutti hin xaragamtan. Amma taatan immoo fudhadhaa. Akka karaarra tiicheen hin kadhanne. Fudhadhaatii hin hojjettani. Isii akkasitti wal gargaara. Amma corruption taatan isin hin jedhu. Fudhadhaatii amma dandeessanitti boruu akka hojjettanii ari'amuuf taasisteessan. Karaarra deemtee akka kadhattuun fe'u. It's belong to you. Fudhadhaa.
corruption ta asinin jenne beka wan motumman qabdu fudhadha beelatti dhufaa jira addaan ba'uuf deemtani warri kaleessa lammaa jiratti hirmaachaa ture tokkollee nafni karaarra jiran ijoolleen akkuma jirtu wallaggeedhanii isin immoo yinuu baru shumee akkasiniin hin jenne hamma dandeessanis maatiin keessan akka karaa keessan seen I have no hard feeling hamma harki isin irra geetti there is no corruption nusaama jira waan ta'eef siniif galaa waan hin jedhu falmadhaa hin jedhe malee Oromoon agabuu akka bulu hin jenneen hin danda'amu wanni hojjetame tokko hin jiru qabeenyi nu harkaa bahaa jira waan ta'eef akkasi so jara kana waa'ee Amboo ummata Amboo keessa basaastota deemaa jiru eenyu akka ta'e kan caalaa qoradheen isinii dhufa tarastini waliif teenya ammaaf jara sadeen kana qubo qabaadhaa caccabsii ofirraa qoladhu ganda Amboo akkasi afaan Amaaratiin warra keenya jechuudha በትዕግስት ለጠበቃችሁ እዚህ ውስጥ ላላችሁ ወገኖቻችን ሰላም ላለው በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ያልኩት ነገር አለ ኢትዮጵያ ንጉስ አይደለም እኛ በንጉስ ስር አንተዳደርም ግብጽ ሱዳን ችግር ውስጥ በነበረችበት ጊዜ ይሄ ከኤርትራዊ አባቱ የሚወለደው አብዮት ካሳይ የሱዳንን ችግር ፈታለሁ ብሎ በጠጥ ሲል ነበር ግብጽ ጠላታችን አይደለችም እነሱ እንደሚሉት የውሃ ኢንተረስት አላት ሼር እናደርጋለን ነው ስለዚህ አሁን አብዮት ካሳይ ለንክስና በሚያደርገው ጥረት እነክሳለሁ ብሎ በጥንቁልና በተነገረው መሰረት የትግራይን ህዝብ አይታችኋል ዳንኤል ክብረት አንድ ሼር ያደረኩት ነገር አለ የዳንኤል ክብረት ሪኮርድ እኔ ባልፈልገው ሌላው ልጅ በሙስሊም ላይ ያለው ጥላቻ በብሔር ብሔረሰቦች በኦሮሞ ላይ ያለው ጥላቻ በፕሮቴስታንት ላይ ያለው ጥላቻ ዛሬ አብይ አህመድ ፕሮቴስታንት ነው አይደል ለሚለው በጥንቁልናው ያለ አንድ ቀን ከፕሮቴስታንት ጋር የዋለ ሰው ብሎኑ የላላ ነው እብድ ነው የሚለው ግን ዛሬ ራሱ ስለከዳ አብይ ኦርቶዶክስ አይደለም ኦርቶዶክስ እንደ ሃይማኖት ብዙ በሽተኞች ተተክስጓል አባትም የለንም በአሁኑ ሰዓት ደብተራና ጠንቋይ ነው አይታችኋል በሙሉ ብሽሽት ወጥቷል ሶ አሁን የኔ ሐሳብ እንደዚህ ነው yes or no በሉኝ ግድቡ አባይ ግድብ የተገነባው በኢትዮጵያ ህዝብ ነው ዞሮ አብዮት የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ከመሆኑ በአእምሮም የለውም ብቃትም የለውም ኔጎሺዬት ለማድረግ ከሱዳንም ከግብጽም እኛ ከግብጽ ህዝብ ጋር ችግር የለንም እንደ ህዝብ ከሱዳን ህዝብ ጋር እነሱም እንደሚደሰክሩስ ችግር የለብንም ነገር ግን ለመንገስ የፈለገው ሰውዬ ህዝብ ሲነሳበት ግድቡን ማስመታት ይፈልጋል ኖ ትግራይ አይደለም ያሸነፈኝ ኦነግ አይደለም ያሸነፈኝ እኔ እኮ መሪ ነኝ ዘራፍ ግብጽ ናት የወረረችኝ ወይም ሱዳን ናት የወረረችኝ ሊል ይፈልጋል እነሱ ዞሮ በንግግር የሚያልቅ ነገር ስለሌለ እርቅ የሚባል ነገር ይወገድ ብሎ በኦርቶዶክስ በመተት በሚያስጠነቅለው በተለይ ፕሮቴስታንት ነኝ በሚሉ ሰዎች እየለፈለፈ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ የብሔር ብሔረሰቦች ሉክ ትግራይን ከማጥፋቱ በፊት ቤኒሻንጉልን ከማጥፋቱ በፊት ኦሮሞን ከማጥፋቱ በፊት ሀገሪቱ ውስጥ ችግር ስላለ በመሃይም ስለሆነ ሀገሪቷ እየተመራች ያለችው ግብጽና ሱዳን እርዱንና ሀገሪቷ ሴትል ካደረገች በኋላ ግብጽ ላይ ማማኑ ግድቡን ሳትመጡ በዚህ ከቀጠለ ግድቡ መመታቱ ስለማይቀር ኦሬዲ ሚሊተሪም ስለሌለ እንደምታዩት ነው እያለቀሱ ናቸው ሚሊተሪ አልቋል ኢትዮጵያ ባዶናት ራሷን መከላከል የምትችል ሀገር አይደለችም ዲስኩር ሌላ ጉዳይ ነው ለሌላ ነው የምንዘጋጀው እያለ የሚበጠረቀው ጀነራሉን ተውትና ግብጽ እና ከሱዳን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ኢንቪቴሽን እሱ ኤርትራን ጠላቶቻችን ጦርነት ያካሄድ ነው ትላንትና የትግራይን ደም ያፈሰሱትን ሲጋብዝ ኢትዮጵያን ለማዳን ከሆነ ህዝብ ደግሞ መንቃት አለበት በተለይ አማራው
እኔ አማራ ነኝ የምትል ጎንደሬና ጎጃሜ ጨዋታው ያንተ ቤት ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ባለ ሁኔታ በዲፕሎማሲ ይሁን በጦር ይሁን ግብጽና ሱዳን የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲረዱ ማድረግ ነው። ጎረቤት ነው የሚረዱ። በጦርነት ይሁን በሰላም ይሁን በምን ይሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ አራዳ ፖለቲካን ደብዳቤ ጽፎ በዓለም ዙሪያ መልቀቅ አለበት። ምን ችግር አለው? እሱ ከሶማሊያ አምጥቶ አስደብድቧል። ከኤርትራ መጥቶ አስደብድቧል። አታጎንብሱ። ሁሉንም ኦፕሽን ተጠቀሙ። እኛ ሰዎች ነን። እኛ ለንጉስ አንገዛም። ኃይለ ሥላሴ እኮ ገና ህዝብ ሲያየው ተንበርክኮ እሱም ፊሎሶፊ ነበር ለመከተል የፈለገው። ያጎነብሳል አይደል ህዝቡ? ኖ እኔ አምቦ ሌላ ኦፕሽን አለ። ብሪሊየንት የሆኑ ሰዎች 4 ኪሎ ቢገቡ ከግብጽ ጋር መወዳደር ይችላሉ። ግብድቡ ከመመታታቸው በፊት ብሪሊየንት የሆኑ ሰዎች ዓለም በአሁኑ ሰዓት ዩኒቲን እየፈጠረ ስለሆነ ከሱዳን ጋር መወያየት ይችላሉ። ሰጥቶ መቀበል ነው ዲፕሎማሲ የሚባል። ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቦይ ንቃ። የዲፕሎማሲ መስመር በሙሉ ሞቷል። የለንም። እኛ ጨለማ ውስጥ ነው ያለን። ከአሜሪካ ጋር ከዓለም ህዝብ ጋር ዘግተናል። ለምን? ደደብ ስለሆነ ነው ሰውየው። ደደብ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ እንዳውም እኮ ጎበዝ ሊኖር ይችላል፣ ግን ከሰባተኛ ክፍል በታች ደንቆሮ ደደብ ነው። ድንቁርና አይባልም ተብሏል። ስለዚህ ንቃ፣ አስብ። ከሞትክ በኋላ ተመልሰ መጥተህ አባይን አትገድብም። የአባይን ትሩፋት አትበላም። ነገሩ የፖለቲካ ጨዋታ ነው። እሱ እኛ ተመልከቱ። ከዚህ በፊት አሁን አብሮ ያሉትን እነ ብርሃኑ ነጋ እነ ብርሃኑ ጨለማ የሚባሉትን ከግብጽ ገንዘብ አግኝቶ ለመውጋት ሲመጡ ከሰይጣን ጋር እንሰራለን ብሎ ነበር። አሁን ሰይጣን ናት ሀገሪቷን እያስተዳደረ ያለው በግልጽ። እነ ዳንኤል ክብረት መቼም በሰው ተራ ከመደባችሁ ነው። ለምን? ሰውየው መሀይም ስለሆነ አማርኛውን የሚጽፈው ዳንኤል ክብረት ነው። መተት ተምሮ ነው ያደገው። የቄስ ደብተራ ስለሆነ የምንመራው አማርኛና መተት በሚችሉት ቀሳውስት ቄስ ነን የሚሉ ደብተራዎች እንጂ አብዮት ካሳይ በሚባለው አይደለም። እንግሊዘኛውን አያችሁት አይደል? ለአሜሪካ የጻፈው እዚህ ጋር ይኮንናል፣ እዚህ ጋር እንትን ይላል። ደግሞ እሱ እንደጻፈ አስመስሏል። ስክሪፕቶ ይዞ ይቀመጣል። ባዶ ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች መጽሐፍ ይደረድራሉ ከኋላ ተምር ያለው ለማለት ነው። ፒኤችዲ እና ዲግሪ ምናምን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ርካሽ ነው። ስንዴ ነው እንጂ የተወደደው። ፎር ዛት ማተር ዓለም ሰማው በኮራፕሽን አፍሪካ ሀገር ያሉትን ዲግሪዎች በሽበሽ ነው። እኛ የምንለው ግብጽ ወይም ሱዳን መብታቸውን ለማስጠበቅ ሰው ስለሌለ 4 ኪሎ መነጋገር የሚችል መግባባት የሚችል ሰው ስለሌለ ግድቡ ዞሮ ሊያፈርሱት ይችላሉ። ሀገሪቷን የሚከላከል ወታደርም የለም። አይታቸዋል፣ ወታደር እያለቀሰ ነው። ስለዚህ እኔ አም ሹር ቆረጥ ያለ ሐሞት ያለው ቆለጥ ያለ ወንድ ቢኖር ከግብጽና ከሱዳን ጋር ሄደው በአሁኑ ሰዓት ተነጋግረው የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲረዱ ማድረግ ይቻላል። እስከ አፍንጫ ድረስ አላት ግብጽ፣ ማስታጠቅ ትችላለች ህዝባችንን። ከ4 ኪሎ ያለውን ሰውዬ እስከምናስወግድ ሰው ከገባ በኋላ 4 ኪሎ ድልድዩ ሳይፈርስ ከዛ በኋላ ቁጭ ብሎ ኦፕን ጠረጴዛ በሆነ መነጋገር ከነዚህ ህዝቦች ጋር። አንተ በጥ በለ ካርቱም ሄደ ኢትዮጵያን ማራገቢያ ያሉት ስትሽከረከር እዛና እዛ ሲንጠለጠል ሲደብር በጣም እኮ ነው የሚደብረው። አንዳንድ ጊዜ ንግግሩ እኮ የመሪ ንግግር አይደለም። ገና እያለው አለቀስኩኝ። ምን ሆነ ነው ያለቀስከው? ፈረንሳይዋ ልውሰድህ አለችኝ ወደ ፈረንሳይ ሀገር። ማሙሻ አለቀሰ። እንዴት እንደዚህ ትለኛለች? እኔ ንጉስ ሆናለሁ ብዬ። አሁን በእርግጥ እዚያው ማሙሽ ጡጦ የሚጠባ ያለቅሳል። how the hell እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሰው? እኔ እኮ አሁን ተስፋ ከመቁረጤ በፊት እኮ ያኔ ጭንቅላቴን ወደ ውስጥ ነበር የሚመልሰው በአንዳንድ ንግግሮቹ። አሁን ተስፋ ሲቆርጥ ነው በቃ ህዝቡ ለምን በቃ እንጂ ከሚናገረው ነገሮች ውስጥ አብቹ ይላል እንዴ? አብቹ እንደዚህ አይነት ፈሪ አይደለም። አብቹ እኮ የተባለው ጀግና ስለሆነ ነው።
ብረት ለብሶ ህዝብ መሃል የሚንቀሳቀስ የመጨረሻ በጅባጫ የአብቹን ስም ሲይዝ አብቹ ስትሉት ደላላ ሁዳሞች ካልሆናችሁ በስተቀር ከሞ አይመጥንም። እንዴት ነው አብቹ የምትሉት? አብቹ ተው እንጂ። እኔ የሚመስለኝ እኔ የሚገባኝ ህዝቡ የአማራ ህዝብ በተለይ የአማራ ካድሬዎች በተለይ መንቃት አለባቸው። አንደኛ አይታችሁ እንደሆነ በጣም በሚዘገንን ሁኔታ እነሱ የሚሰሩትን ፕሮፓጋንዳ ስታስቡ የሚዘገንን ፕሮፓጋንዳ ነው፣ ማጣፋት ነው። የትግራይ ህዝብ 6 ሚሊዮን ነው ይላሉ። በእግዚአብሔር አስቡ። የትግራይ 6 ሚሊዮን ነው። እኛ ቁጥራችን ብዙ ስለሆነ በቁጥራችን ልክ እንጨርሳቸዋለን የሚል ፕሮፓጋንዳ ነው ሁሉ ጊዜ የሚሰሩት ያሉት። አንድ ቪዲዮ ለምሳሌ እዚህ ጋር ትንሽ ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ የትግራይ ቁጥር ብቻዋን ስንት ነው? 5-6 ሚሊዮን ነው። እናንተ አካባቢ የመጣው ሰው 100,000 ይሞላል? አይሞላም። እንዴት 7 ሚሊዮን ህዝብ ለ100,000 ይሮጣል? ጀግና እስኪ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አትፍሩ። ፈሪ ነኝ የሚል እስኪ እጁን ያውጣ። ፈሪ ነኝ እኔ። ተመልከቱ። ይሄ ጋዝ የአራተኛ ክፍል ተማሪ የዘይት ፋብሪካ ባለቤት ኦፍ ኮርስ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ ባንክ ነው። ወርቅነህ አይተነው የተባለው ግለሰብ ነው። ይህ እሱ አይመጥንም። እሱ አራተኛ ክፍል ተማሪ ስለሆነ በአፉ ቢጸዳዳ ምንም ማለት አይደለም። አይመጥንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ፖለቲካ ለመስራት። ግን የአማራ ህዝብ ወይም የአማራ አክቲቪስት አእምሮ ያለ በሰለጠነ ሀገር የምትኖር ይሄንን ስትሰማ ምን ይሰማቸዋል? ሰውየው ጉጂ ለብሷል፣ ውድ ልብስ ለብሷል፣ ሰርቆ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው። በምንም ተአምር ኢትዮጵያ ውስጥ ያን ያህል ሀብት ማፍራት የሚችል ግለሰብ የለም። የተሰጠበት ገንዘቡ ከናሽናል ባንክ በቢሊየንስ እንዴት እንደተሰጠ መቼ እንደተሰጠ ኢቭን እነ ደምላሽ ሳይቀሩ ያውቃሉ። ይህንን ሁኔታ አንድ ጊዜ አንስተን ጥይት ምናምን ሲተኩሱ ነበር። አይታችኋል? ባህር ዳር በሰርግ የተነሳ በዛን ጊዜ የሆነ ነገር ነበረ። እሱም እዛ ውስጥ ዲቴል ውስጥ መግባት አልፈልግም። አይ ነው ስለዚህች ሰውዬ ባክግራውንድ ግን እቺን ሰውዬ አይደለም አሁን ያናደረኝ። ትንሽዬ ጭንቅላት ምንም ግንዛቤ የሌላት ስለ ዓለም ባይዘወይ ደግሞ ትመጻደቃለች እኮ። እኔ የፈለግበት ሀገር መሄድ ይችላለሁ መኖር ይችላለሁ አይደለም። እዚህ እናንተ ጋር ሲመጣ ይላል አትችልም አሁን። ምክንያቱም በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ነው። የዓለም ህዝብ ፋሽስቶችን፣ ናዚዎችን፣ የናዚ ጀርመኖችን የትኛውም ሀገር መጠለያ አልሰጠም። በዛን ዘመን እንኳን የጠፋውን ጥፋት አሁን አሜሪካኖች ዓለም እያየ ይቅርና እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ሰርተ የትም ሀገር ሄደ መጠለያ ማግኘታቸው ገንዘብ ቢኖርም ኢንቨስቲጌት ይደረጋል። ግን ዞሮ እኛ የምንለው የዚህችን ደንቆሮ ሰውዬ ንግግር ሳይሆን የአማራ ተምረናል የሚሉት ትንሽ ዘመድ እስከ አክስት ትምህርት እስከ 6 ካሉት በላይ ያላላችሁት ነው የምለው። እሱ አሁን ከዛ በታች ነው። አሁን ትምህርት እስከ 6 ነው፣ 4ኛ ክፍል ነው ብሎታል። እሱ 7ኛ ክፍል ስለሆነ አብዮት ካሳይ 7ኛ ክፍል ብሎታል። ገንዘብ ለማግኘት ገንዘብ ለመስራት ግዴን ለማያስፈልግም። ግን ለእናንተ ነው የምለው። እስኪ አስቡ፣ በሺዎች እየረገፋችሁ ነው ያለው የአማራ ህዝብ። ሰፋሪዎችን አይደለም ኢቭን የሰፋሪ ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ ካድሬዎች በሺዎች። ጨዋታው ያለው የት ነው? አሁን የጨዋታው ሜዳ የጦር ሜዳ ያለው የት ነው? ጀግና ሁኑ ይላል። እሱን ለማንገስ ፋብሪካውን ለመጠበቅ እንዴት ጀግና ይሆናል? ጀግና ሁኑ በፕሮፓጋንዳ 100,000 የትግራይ ልጅ ሲወጣ በቁጥር እናወራረዳለን ነው ሲጀመር። የትግራይ ጀግኖች በቤታቸው ስለተጠቁ አንዱ ራሱ 50 እና 100 ነው የሚረሽነው ከመሞቱ በፊት አንሞትም አይደል? ስለዚህ በዛም ማወራረድ ትችላል። ሁለተኛ የወደፊትን ሂድ። ከዛም አልፈ ጦርነቱ የሚካሄደው ያለው ቤኒሻንጉልን ለማጥፋት ነው። ጉሙዝ ሻንቅላ የምትሉት ህብረተሰብ አሁን ቀስት አይደለም ያለው፣ ባገኝ አጋጣሚ ሁሉ ዘመናዊ መሳሪያ እየታጠቀ ነው።
እየመጣለ ነው። እነሱንም ከትግራይ ጋር ደምር እንጂ አልመረዋል። የኦሮሞ ህዝብ የማንነት ጥያቄ ማንቀበለው ከትግራይ ህዝብ ጋር ደምረን ይሄ መደመር ከቻለ ማለት ነው። እቺ ሰውዬ ትንሽ ጭንቅላት መደመር ከቻለች ጀግና ለማድረግ የምትፎክረው ጀግና ሁኑ የምትለው ለምንድን ነው የምትሸሹት ይላል። እያቃጠሉ ነው አይታችኋል። እንዴት አይሸሹም? እንዴት አድርገው ዝም ብሎ ይለቁ? በቂ ጠመንጃም በህዝብ ቁጥሩም ቢሄድ እኮ አማራ ነው እየወደመ ያለው። እኔ አማራ ላይ ጥላቻ አለኝ የለኝም። አይሶር እኔ አንድ ማማ በፖለቲካ እንጂ የአማራ ልጆች ፖለቲካ የሚሰሩት ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩት እኔ እኮ እናንተ ያለው ነው። ምኒልክን በዝም ብላችሁ ዲቃላ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው። ዲቃላ በጣም ምኒልክ አሁን ዲቃላ ነው አይደለም? ጭካኔውን ተመልከቱት። አብዮት ካሳይ ዲቃላ ነው አይደል? እንዴት አይነት ጨካኝ ሰው እንደሆነ ለመንገስ ብቻ የሚያደርጉት ሩጫ ተመልከቱ። እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለአማራው ነው የማወራው። ገና እኮ ነው መከራው አልጀመረም እኮ ገና እኮ ነው። ይሄንን ያልኩት ደግሞ ቆይቻለሁ። መቼ ነው ጦርነቱ የተጀመረው? የረሃብ ጦርነቱ አሜሪካኖች አሁን ብለዋል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ በር ይችላል፣ ባንክ የሚባል ነገር የለም፣ ጠቅላላ ዝግ ነው፣ አዲስ ማዕቀብ ሊመጣ 3 ሳምንት በኋላ ይጀምራል። እነሱን ታርጌት ብቻ ማድረግ አይደለም። ኦፍ ኮርስ እጃችሁን በዚህ ፕሮፓጋንዳ ውስጥ የምታስገቡ ሰዎች በዘር ማጥፋት ውስጥ ዓለም እያኮበኮበ ስለሆነ ብልጽግናን ለመክሰስ ፕሮፓጋንዳ የሰራችሁት በሙሉ ልክ እንደ ኡጋንዳው በሙሉ እየተለቀምክ ትገባለህ። ከየትኛውም የዓለም ዙሪያ የትም አታመልጥም። ኖ ዱባይ ነው አይደል ታርጌት ያደረጋችሁት? ግድ የለም ዱባይ በአንድ ቀን አይደለም ጥፍ ያለችው 3 ቢሊዮን ሰጥታ በአንድ ጊዜ እኔ ጥገኝነት እሰጣለሁ ውጣ ከዚህ ብለዋለች። አብይን አልፈለገም። ምክንያቱም ልክፍተኛ ነው፣ ለመንገስ ነው። ዱባይ ይህንን ኦፈር አድርጋለች። አሜሪካ ማነው ያሞኙ ያ ረጅሙ ሰውዬ ያ ኦሮሞ ነኝ የሚለው ነው ይሁን ማነው አቦ ስሙ ጠፍቶኛል። እሱን ልካበት ውጣ ብለውታል። ልቀቅ ከጀርባ አሜሪካኖች ከፍተኛ ግፊት እያደረጉ ነው። ልቀቅ ሀገሪቱን። አስቡ አማራዎች አስቡ። አማራ ህዝብ አስብ። አማራ ህዝብ ንቃ። እውነትም ንቃ። አልነቃህም፣ ንቃ። ኢትዮጵያ እናንተ ብቻ አይደላችሁም። ኢትዮጵያን አይደለም አሜሪካ ለማስወገድ የፈለገው የ7ኛ ክፍል ተማሪ እንጂ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመጉዳት አልፈለገችም። አሜሪካ መግጠም አልችልም ፈሪ ነኝ የሚል ወጣት እጁን ያውጣ። ቆይ አንተ በጫጫ ነው እባክህ ዝም በል። ደግሞ ጥይት በሌለበት እኮ ቁጭ ብሎ ነው ለብሶ ምናምን በልቶ ተወጥሮ ሉክ ኢትዮጵያን አማራ ሆይ ንቃ። አማራ ሆይ ንቃ። አማራ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣ አሜሪካ የለም። ይሄ ሰውዬ ካልተወገደ ከዛ ይሄ 7ኛ ክፍል ተማሪ ካልወገደ ኢንተረስታችንን ማስጠበቅ ስለማንችል ውሃ አንሰጥም፣ ምግብ አንሰጥም፣ ዶላር አንሰጥም፣ የፈለከውን ነገር በሉ አንሰጥም ነው ያለው። ከኢትዮጵያ ጋር ጥል የላቸው። ኢትዮጵያን መፍረስ የሚፈልግ አሜሪካዊ የአሜሪካ መንግስት የለም። አማራ ንቃ። አማራ አለቃህም ንቃ። ጦርነቱ የሚካሄደው እስካሁን እናንተን ነው የሚበላው። ጀግና አይደላችሁም። ከሌላው የተለያችሁ አይደላችሁ። ምንም ጀግንነት እናንተ ጋር የለም። ሰው ጀግና የሚሆነው ሲጠቃ በደል ሲደርስበት ነው። ድመት ነብር የምትሆነው ጀግና የሚያደርገው ኦፍ ኮርስ ተመልከቱ። የትግራይ ህዝብ ሄደው በቀያቸው ስለተጨፈጨፉ ጦርነቱን እናንተ ሜዳ አመጡላችሁ። የትም በምንም ተአምር ምንም ቢጨፈጨፍ እናንተ ናችሁ ከግማሽ በላይ። ዘር ማጥፋቱ ትግራይ ላይ አነጣጠረ ይመስላል እንጂ በአሁኑ ሰዓት እየወደመ ያለው በኢኮኖሚ፣ በረሃብ፣ በነፍስ አማራ ነው። ዋይ ለምን አትነቁም? ኦፍ ኮርስ ጎንደር አካባቢ እየተዋጋ ነው እርስ በርሱ። አብዮት ካሳዬ ልጅ አማራ ጋር ሲደርስ ብቻ ነው አማራ የሚሆነው። ለምሳሌ ኦሮሞዎቹ ተቃውሞ አቀረቡ። እንዴ ምን ይሰራልናል ይሄ ግንብ እዛ አትክልተኛ የምታቀርበው ምኒልክ የምትለው ብሎ ሲያጣድፉት ይሄ አማራ ጭንቅላቱ ከምኒልክ ጋር የተጣበቀ ስለሆነ ሐውልት ጣዖት ልስራላቸው ነው የሚለው ኦሮሞ ጋር ሲደርስ። ይሄ ሀቅ ነው።
ሁሉ ጊዜ ምንድነው ስል አማራ እኮ አማራ እንዳሞለጫው የሚኒልክን ዛምቢ የሚኒልክን ሐውልት እዚህ ጋር ቆመህ አሳይተው ምክንያቱም ሜንታሊ ብሬናቸው የአማራ ምትል አሁን የሚኒልክ ብርጌድ ተብሎ ተደርጎ ይጅም ተደርጓል እነሱን ለማባበል ነው እናንተ አታቁም ዝም በሉ ያን ቆሻሻ ማጸዳ ስሙን እዛ አስቀምጬ ሌላውን የብሔር ብሔረሰብ አደርጋለሁ ብሎ ነው ያን ሁሉ ህዝብ ምግብ በሚፈልግበት ጊዜ ህዝብ ኑሮ እንዲሻሻል በሚፈልግበት ጊዜ በቢሊየን ያንን ግንብ እሱ ራሱ ዘተ ቁጭ ለማለት ነበር ልክ እንደነሳዳ ማለት ነው ወርቅ ነው ከዛ የሚገነባው ጭንቅላቱ የህፃን ልጅ ነው ሰባተኛ ክፍል ብቻ መሆኑ አይደለም የአብዮት ጭንቅላት የህፃን ልጅ ነው ገና ጡጦ የሚጠባ እናንተን ይሄንን ነው የሚለው እብን ሌላ ቀርቶ እስኪ በአደባባይ ሪኮርድ የተደረገውን በአደባባይ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ያ ሰውዬ ያ ጀነራል አሳምነው ሲገደል ሲሞት እኔም ረስቷል አስታውስም እዚህ ጋር ምን እንዳለ ለኦሮሞዎቹ ምን እንደነገረ አስታውስ አማራ ጋር ሲሄድ ሚስቴንና ልጄን አሜሪካ ያላኩት እኮ እነሱን ነው እዚህ ጋር መጥቶ ደግሞ ለኦሮሞዎቹ የነገረው ወያኔን ለመታገል ጊዜ ሚስቴንና ሚስቱንና ልጆቹን እንኳን በስንት ድለላ ስንት ጊዜ ነው የሸጣቸው ጭንቅላቱ ትንሽ ስለሆነች ንጉስ ነኝ ስንት እስኪ እንደ ህፃናት እንዴት እንደሚያወራ የኛ ካልቸር ደግሞ አንድ ሰው ከነገሰ ማጎብደድ ማጨብጨብ ጭንቅላት ላለውም ለሌለውም ሰው እኛ ኦሮሞ ስለሆነ ለመግፈፍ አይደለም አማራ ሆይ ንቃ የምትታገለው ከኢትዮጵያ ከመላው ብሔር ብሔረሰብ ነው ታልቃለ ቁጥር ማጣፋት ያዙት እነዚህ ሀብታም ማለት ለራሱ የሚኖሩት እነዚህ ዶናቁርት አይመጡም ፈሪ ተብለን ይላል አካባቢ ሰው ፈሪ ነው እውነት ከሌላው የተለየ ጀግንነት እናንተ ጋር የለም ያደረጃጀት ችግርና እናንተን የማብቃት ችግር እንዳለ አይቻል ይሄ ክፍተት ምን ይደራጅ አማራ መደራጀት አይችልም አማራ የሆናችሁት እኮ በእኛ ትግል ነው ትላንትና እኮ ኢትዮጵያዊ ምንም በቃ ዘር የሌለው ዝም ብሎ የሚርመሰመስ ማንነት የሌለው ኦሮሞ በግድ ኦሮሞነቱን ሲያስከብር ትግሬነቱን ሲያስከብር ሲዳምነቱን ሲያስከብር መሄጃ ያጣው እኮ ነው አማራ ብሎ የጀመረው ጀግና መሆን ምን ማለት ነው ጀግና መሆን በገዛ ሜዳ ላይ ጀግንነትማ ስትበደል ከሌላው ጋር ነው ሁሉ ጋር ተጋጭታ አችልም አለቀ ይው ታለቅሳላችሁ እየሞታችሁ ነው በየቀኑ እየተራባችሁ ነው በየቀኑ ጉሙዝ ቤንሻንጉል አጥፍቼ እነሱን አጣፍቼ ከምድረ ገጽ አጥፍቼ ለናንተ አባይ ገድቤ እዛ ዙሪያ ከተማ ሰጣችኋለሁ ይላል ውሸቱን ነው ማጥፋት አይችልም የዓለም ህዝብ ሱዳኖችን ጨምሮ ግፋብል እንዳውም ከነግድቡ ይሄዳሉ እንጂ አማራ ሸንፎ መውረሳቸው አማራ ማድረግ የሚችለው ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተስማምቶ መኖር ነው እኛ ጋር የሰፈሩ ሰፋሪ የምንራቸው አማራን ክሌም የሚያደርጉት ጠላትነታቸው ከኛ ይልቅ ለናንተ ነው የራሳቸው ይሄ ሰው ያሁን ዘይት ፋብሪካውን ለማስከበር ምክንያቱም ካሁን በኋላ ያበቃለታል የህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ስለሆነ ገቢው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚሆነው ገቢው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያ ፋብሪካ መንግስት ወርሶ የአማራ ህዝብ ንብረት ነው ኖ እንደ ሴትኛ ዳሪ እሱ 1000 10,000 20,000 እየሰጣል ቤኔፊት ሳይወድም በፊት ያ ፋብሪካ የህዝብ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከብሔራዊ ናሽናል ባንክ ነው በቢሊየን እዛ ጋር ያራገፈው እከክልኝ ልከክል በሚል ፎርሙላ አማራ ንቃ እንደዚህ አይነት አይጦች እንደዚህ አይነት አእምሮ የሌላቸው ሰዎች ጀግና ነህ ፈሪ ነህ ሊሉ አይችሉም ትልቁም ሁኔታ ማየት ነው ምታሸንፍበትን አማራ ብቻውን ኢትዮጵያዊ ምንድነች ሰዎቹ ዓለም ማንሳት የፈለገው ያደጉት ሀገሮች ማንሳት የፈለገው አሁን እሱ ደብዳቤ የሚጽፈው አሜሪካ እጃችን ታንሳ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ አልወጣም አሁን ለምንድን ነው ታዲያ ባይደንን የሚለማመጠው
የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆይ አልተረዳህንም እኛ እኮ ጨዋዎች ነን ለምንድነው የምትወተውተው ለምንድነው የምትወተውቱት ታዲያ አሜሪካ እኮ እስካሁን ጥይት አልተኮሰችም እስካሁን ስንዴዋን ኦኬ የተበደለው ህብረተሰብ ክፍል አለ ለትግራይ ስንዴ ይላክ ለሊት ተቀን 20,000 የተወሰነ ንብረት ኦኬ ዓለም ትግራይ ነው እየተንከባከበ ያለው ትግራይ ነው እየተንከባከበ ያለው ለትግራይ ህዝብ እርዳታ ሁሉም የዓለም ጋዜጠኞች ይጮሃሉ ሰዋዊ መብት ይጮሃል ለዓለም የዓለም ህዝቦች አይን ያለው ትግራይ ላይ ነው ይኖራሉ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ ተመስገን ለምን እግዚአብሔርም ከነሱ ጋር ስለሆነ አማራ ሆይ በአብዛኛው ኦርቶዶክስ እኮ ነው ልክ እንደኔ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ነው ኦርቶዶክስ ውስጥ አትታረቁ እርቅ አስፈልግም እንደ ሰፕተምበር 11 ነው የሚል አቤት 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 ስሙ የነኒ ተደጋጋሚ እንዳያችሁት ይቀርቡ የነበሩ ጥያቄዎች በየቦታው ይሄ አማራ ቄስ ነው ጳጳስ ነው ተንፈስ እንጂ ሰውየው ምን ነክተው ነው ተንፈስ ምን አባቱ ኢንተርኔቱ ትንሽ ላላ እንዴ እረተው ሰውየው ይሄ ቄስ እዚህ ጋር ያለው ቄስ ምን አባቱ በተናገረም እንዴ ወንደገና ላስጀምረው እስኪ እንደ ሰፕተምበር 11 መቼ እናንተ ተደራደራችሁና ነው እኔ የሚደራደረው ይላል አስረዳናችሁ ከትግራይ ህዝብ ጋር አንደራደርም ይላል አረባካችሁ ኢንተርኔቱ ምንድነው ላልቶ ነው እንዴ ያለው ተደራርበው ላጥፋው እቺም ጭቡ ነው እንደማትሉኝ ተስፋ አረጋለሁ ጭቡ ከማረግ ይቅርብኝ ነኝ እቺስ ጭቡ ጥሩ አይደለም እስቲ ቆይ አባታ ደብተራው ለፍልፉ ተነስቶ ነው ቪዲዮ ወይስ what happened ኦኬ ሌላ ጊዜ አጫውታለሁ ግን እንደ ፓትሪያርክ ነው እንደምናምን ከቄስ ይሻላል ከደብተራ ከምናምን ይሄ ሰውዬ ምንድነው ያለው ቪዲዮ አልጫወትም ስላለኝ አዝናለሁ እንደ ሰፕተምበር 11 እናንተ መቼ አስረዳናቸው ለማ ለአሜሪካ መንግስት መደራደር አንችልም መነጋገር አንችልም እነሱም ማጥፋት ነው የምንፈልገው ትግራይም ማጥፋት ነው የምንፈልገው መቼ ነው እናንተ ከሰፕተምበር 11 ጋር ከአልካይዳ ጋር የተደራደራችሁት ከምንድነው በወቅቱ የነበረው ኦሳማ ቢንላደን ጋር አይነት ነገር ኦሳማ ቢንላደን አንድ ሰው ነው አፍጋኒስታን ጋር ታሊባን መቼ ተደራደረ ግጥም አድርገው ነው የተደራደሩት አዘንዶ ዘሬ ታሊባን አሁን ሀገሩን ወርሷል አሜሪካኖች ድርድር ለምን አትደራደሩም የአሜሪካው መንግስት ቄሶች ነን ጳጳስ ነን የሚሉትን ለምን አትደራደሩም ብሎ ስላቸው አንደራደርም ማጥፋት ነው የምንፈልገው እንደናንተ ሰፕተምበር 11 ብሎ የሚለፈልፍ ፓትሪያርክ መተተኛ ነው ጳጳስ አይደለም ደብተራ ነው ሴጣን ነው ኦርቶዶክስን አይወክልም ኦርቶዶክስ የተባለው ኦልሞስት ላይክ ተበላሽቷል አማራ ንቃ ሃይማኖታችንን እንመልስ እነዚህን ሰዎች እንጥረጋቸው እንዴት አንድ አባት ድርድር አስፈልግም ግድያ ነው ልንገላቸው ነው ልናጠፋቸው ነው ይላል አይኑ ይጥፋና በዚህ እግዚአብሔር አሁን አባት መከበር አለበት ጳጳስ መከበር አለበት እንዴት ነው ይሄ ሰው ያውን የሚከበረው እንዴት ነው እዛ ተሰልፎ ህዝብ አይነጋገር አሁንን የህብረተሰብ ክፍል እስከምናጠፋ ድረስ ትግራይ አይደለም የሚያጠፉት የአማራ ህዝብ ማወቅ ያለበት የሚያጠፉን እኛን ነው ትግራይ መጀመሪያ ነምበር 1 ቶሎ ስለሚታገሉ ቀጥሎ ወደ ኦሮሞ ይመጣሉ ቤኒሻንጉል ይሄዳል ኦሮሚያ ይሄዳል ማንነት የሌላው ማንነት ለማጥፋት ስለሆነ እናንተ ጋር ተወሽቆ አይቻልም ያልነው ለዚህ ነው ኮንስቲቲዩሽኑ ከና የናንተ ጠላት አይደለም
አማራ ንቃ፣ አልነቃህም። የሚኒልክ ሰፋሪዎች ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩት የምንላቸው በየክልሉ የሰፈሩት ካልፖቶሎክን መቦትሎክ ፕሮፓጋንዳ ካልፖቶሎክን መሮር አንችልም ብሎ በአማራ ስም የሚነግዱት ናቸው አማራ የትም እንዳይኖር የሚያደርግ። ሌላው ቀርቶ አማራ የለም አሉኮ። አማራ የለም ተራራ ነው። አማራ የለም። አንዱ ዲቃላ እንደዚህ ያለው ማን ነው? መንግስቱ ኃይለማርያም። መንግስቱ ኃይለማርያም ከመንዜና ከኦሮሞ የተወለደ ዲቃላ ነው። ዲቃላዎች ሁል ጊዜ ልክፍተኞች ናቸው። በዘራቸው ስለሚያፍሩ ዲቃሎች ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት በሙሉ ለንግስና ላይ የተንቀጠቀጡት በሙሉ ዲቃሎች ናቸው። ዘር የሌላቸው መንግስቱ ኃይለማርያም ወሰዱት። አሃዲስቶች የምንላቸው ማንነታቸውን የሚጸየፉ ናቸው። አማራ ዛሬ እያለቀ ነው። ልጅ አሜሪካ አየር መንገዳችን ወደዛ አይበርም። የኢትዮጵያ ባንክ ወደዛ አይሄድም። ግብጽ አሰፍስፈዋል። እምቢ ካለ ሰው ስለሌለ መነጋገር ስላልቻልን ኤኒ ታይም እንመታለን ነው።